ошибкада жатат. Үлкен рахмет. Спасибо. Братский народ Киргизии первым протянул руку. Мы были первым не только народ, имеется в виду, и государство. Первое государство, которое протянуло. Соседи, кыргыз, казак, биртуат деген. Көп рахмет. Уважаемые коллеги, добро пожаловать в Кыргызстан, ваш город Ош, во-первых. Во-вторых, вы от своего лица, имени, от министерства, от кыргызского народа. Кыйын күндү бирге жеңген, кылымдардан бирге келген кыргыз казак. Кыйын элден каз душманды качырган, биз канча таңды атырганбыз. Казак кыргыз батырданбыз, кадабыз ак кимишек апалардын, Шыңгыз Муктар аталардын эске салдым. Бүгін 30 июнда Қазақ Республикасынан, өзге чакырлар министрлігінің атынан біздің Орнокат районының жауыр тартқан елдерінде гуманитарлық жардам қатары самолетпен жеткізіп келді. Бүгінгі күнде мына түшіріп жергілікті билікке өткізіп беріп отырмыз. Ал жерден барып ошол жердегі жауыр тартқан районда жауыр тартқан елдерге өздері барып қаратып келші. Айтып кетербиз, Кыргыз Республикасынын атынан дагы, кыргыз элинен дагы, казак элине биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кыйын убакытта, ушундай татаал убакытта бизге кол сунуп жардам бергенине ыраазычылык билдирип кетебиз.